دبن شعار برێکخستنە جۆتکار و سەوالداران ئەمێ ئابوووریەکە civakî ya xurt saz bikin yekîtiya cotkar û sewaldaran ya Meclîsa Bajarê Qamişloyê yekemîn kongreya xwe li bajarokê Rimelanê li dar xistiye. Kongre li navenda çandeya Aram Tigran bi beşdariya bidehan ji cotkar, xwediyên sewaldaran û hevserok û xebatkarên desteya çandiniyê pêk hatiye. Di wê kongreyê de piştî deqeyeke rêzgirtinê rewşa siyasî hatiye nirxandin û rapora 2 salan ya kar û xebata yekîtiyê hatiye xwandin û li ser wê yekê jî gotûbêj hatiye kirin. Her wisa rewşa çandinî û sewaldariyê û astengiyên ku cotkar pêra rûbirû dimînin û çawaniya çareserkirina wan jî yek bi yek hatine gotûbêjkirin. Kongre bi pêşkêşkirina nêrîn û pêşniyarên cotkar û sewaldaran bi dawî bûye. Projeyê me salê werê de em bêtir demê bikin, bêtir em alîkariyê bidin, bêtir em de aliyê sewaldariyê de, aliyê cotkariyê de yani ev nûqus ev kemayî cem wahî em aliyê wa dagirin. نسبة توزيع زراعة بذر الفلاحة بلافكر نسبة قناعة مدة نعادلي إجبار نسبة حسب عندن 6% 6% نكافية له منطقة ما أما منطقة رميلان وحتى تبقي باشور كرساني أما منطقة بعلى أما منطقة دشتي يا دريجي عالم سلبي سوبين جي نسبة وزعينن توزيعها بذر نبيشكي عدلي أما للأسف شديد أم قلق اعتمادا مثلا بارانية بارانية زحمتها قد بيجي يصل بتشيني يعني قد هي بيعمل إنه الخير هوا يعني بار موسم نهار بالعادة رغم جيه جدي بازدي طبعا أبهد شابين صالي موسم نهار نجي بيسو بينجي يعني نازحين ضمن جمعيات فيهم